So the question says, in what ratio the rice at rupees 40 per kg be mixed with rupees 55 per kg so that selling the mixture of rupees 60 per kg and get the profit of 25%. If the quantity of second type rice is 120, find the quantity of first type. Okay, ito bang hi om ting le cha hai vet view ai la number 1 concept ma vet dinga ju la hi p1 ti le price 1 ti na in p2 ti le price 2 ti na in che hai le average ai in and q1 ka ti hi quantity 1 and q2 quantity 2 ti na in he chi concept hi hilaya apply ding ti a hele chun p1 a hi chi p1 hin tin abana 55 p2 hiding tingle laya hi in what ratio the rice at rupees 40 per kg be mixed with rupees 55 per kg so that selling the mixture of rupees 60 per kg and get the profit of 25%. Ola hi 60 pa hi selling price ayan selling the mixture of rupees 60 per kg ti na jo ai le chun selling price aumin amasa pen te ni hoile in what ratio the rice at rupees 40 per kg mixed with cost price 1 to cost price 2 ai tai cost price 1 cost price 2 hai ya achu to hi selling price kan aumen cost price a khel do ding ti den amasa pe na he cost price a khel do ding hi ai le chun ept bol du ham ti le 60 hi pen khu ept bol du in pen hi hold up masautin cost price hold on dinga hi cp equal to cp equal to 60 na 60 hi achu iti bol du ham 60 by hintin abana hi laya hi 125 profit of 125 at the end 125 iti chu 100 plus 25 tina and ju election 100 ju election 125 iti diu chahe into 100 ibol diu le 100 ibol wa hele chahe iti ept mu du ham iti a election in ka hele 5 to or 10 ti taute 5 to or 10 na ka do tai 5 to or 10 5 or 25 teni hitai teni hele 5 or 20 ale 5 or 25 hitai bana 5 1 is 5 ya 10 5 to or 10 actually 48 ti nai ta ja ale 48 namu a hele chun to hi bitin apply the tam che formula hu price 1 pa chu 40 price pa chu 40 ale price 2 pa chu 55 nahitan money average result ha e average of 48 tiu na 48 tiu ya tachiti bol ta minus bol ale 48 minus 40 chu 8 in abana 55 minus 48 hi minus ball legend 15 minus 8 to 7 taja ale 4 minus 4 0 ale 10 into ratio na ratio and quite out itu hele 10 ratio hele kim thelu kan ha bot out na ale wana check it out cha second question in bisam tele if the quantity of say quantity 1 quantity 2 ta cha che quantity 1 quantity 2 ale quantity 2 pa hu 120 ati cha quantity 2 pa he chipai 2 pa ya na tele chipa he 120 ati cha chi pa 120 ati cha chi 120 hi a hi le chun si iza na 120 mi thei di ong chi chu 8 iza na 120 ong 8 is 8 na 8 is 8 hai tai le 12 minus 8 chu ya ong 12 minus 8 chu 4 jala chi 0 puma chu 40 ale 8 5 are 40 din hai jala ale 8 15 are 120 ai ale chun ta chu man pisem second part 120 hele find the
quantity of first type, that is the first type are just 7 le 7 is also 120 di yo hello le is 815 or 120 hi a helechun 815 or 120 hi le bana ju pitina bolduta 815 or 120 hi lechun lai 120 thena dinga chu 815 or 120 hi a helechun 15 pa line ko ikindi wala chun 715 r c and 75 r 35 3 in hand wala 71 is 7 plus 3 to 10 ta chu ala quantity is a chu chi hi 105 kg ti ne di ta chu na chi an share di ta chu chi an share hi kawi ga ba pakit la han the question say chu ipm ti ale in what ratio the rice at rupees 40 per kg be mixed with rupees 55 per kg so that selling the mixture of rupees 60 per kg and get the profit of 25%, and if the quantity of second type is 120, find the quantity of first type. Ya chu la ya price ni ma sa pena hu ama sa pena chu 40 ju chu na about 55 ya chu price 1 chu 40 hai tan the price 2 chu 55 ai tai ale chu boi ta poi, but there is something che telm khat ma chu biam ti ai le selling khateni hu cost price ai tai cost price na aman za hi aga kan hi le aga zu na manza na kun ha chi man cha cost price hold ding ti nei chu ai le la ya ka bol hi cost price na cp is equal to 60 by 125 into 100 bolachun it last 48 bolachun chi 48 pa hi average mo di ta chu adinga na adinga chu average mo di ya cha kuna average hold on average mo di ya average hold ta chu ratio hold the minus na ball le la ya hi then minus na ball 8 minus na ball 7 ya na to achu man ase hi pem dile if the quantity of second type price is 120 it is quantity second pa chi pa hai 120 ya elechon it is na 120 ti nei 815 or 120 ti nei jo chu hi ai le 715 chu bol chun 105 kg na mo ti nei jo ichin hethei'e lo wa yong la chun ti na bol the la se na hi 8 na chu 120 ai tai wale 1 na chu 120 by 8 di tai na 8 na chu 120 by 8 di tai wale tu achu second pa chu ep yo second part chu again 7 first part chu 7 chula 7 na hole 1 na chu 120 by 8 hi ai le 7 na chu ya ni di 7 na hoi tiang le chun 7 na hoi tiang le chun 7 na hoi tiang le chun ti na bol le chu 120 by 8 na tiang le into tiang le ai into 7 bol le chun ai 8 1 is 8 lita 12 minus 8 to 4 8 5 or 40 jajala 7 into 5 the ball function 5 3 in hand 717 plus 1 plus 3 to le 10 105 kg quantity to kg ya ki measure ji jo ya to kg jo ichu he chichu he ya chu hethei'e lo ma jong le comment section na nen lo thei we he